Yego yego, bwira abantu bose amateka y'iyi si ko yisubiramo ibihe byose. Abantu basubiza amateka inyuma ku isi, muri Afurika, mu karere k'ibiyaga bigari, East African Community n'u Rwanda n'ahandi hose, aho muri DRC ku bw'umwihariko. Yego, ndagira ngo usubire mu mateka y'isi inyuma, usubire mu mateka ya Afurika, usubire mu mateka y'ibihugu by'aka karere, gendo y'intambara zagiye zihaba, amateka yisubiramo, kandi iyi si ni gatebe gatoki. yego, n'abakunda w'Imurenge nawe nafata ijambo. Yego yego, bakunda w'Imurenge. Buza busa n'abantu barwaye kanseri zo mu mutwe zihahamuka. Rero mworeka n'ibibazo mwagiye muhura mwakoze birimo ibyo ngibyo cyo tubusanga bamwe bahagurutse aho kuzana ijambo rya kigabo. Ni bande barwaye hahamuka, n'iki cyabateye ihamuka? Ese bakunda komera, ni bande barwaye hahamuka, n'iki cyabateye ihamuka? Ni nk'iki gishobora ko cyuzi cyaba cyarabateye ihahamuka? Ni nk'iki? Mujye muvuga muziga mwabagabo. hari mwiri hariya yitwa ngo ni Kasingira John, nta gutukana. niwo gutega abagenzi gusa, ariko yego nyine rwose hari abantu badatekereza. abantu abo banyamurenge Ni bantu ki? Basobanure neza isi yose bumve. Yego, yego, niba ari ab'umwemere, wemera cyangwa utemera. bazorokoka muri twebwe, Yego, yuko bagiye gufatikanya n'interahamwe n'abajenosideri. bazogende tuzopfe dushire. niba hari amakiriro yo kuvuga ngo nzokorane n'interahamwe n'abajenosideri, ayo makiriro nzogende mfe. Uku niko gutekereza neza. nzogende mfe, ntacyo nzoba nkiriho cyo kuvuga ngo nkorane namwe. ntibizakunda, ntibizanaba. n'ubitekereza wabikoze akabikora ari ukuvuga ngo ariko arashakisha imibereho kugira ngo ejo atazapfa ngo cyangwa atazogira ngo ariko arakinga ubuzima bw'ejo. yamubabariye n'Imana imubabariye. tumaze kumva Koroneli Ruhindisha, katwumve nanone ku rundi ruhande. Ibyo basubiza nabo ibitekerezo byabo birakenewe, ni ngombwa. Niba mbesha Ruhindisha urabizi neza, ngira ngo bwana Ruhindisha nongere nkwiyame. Nagira ngo bwana Ruhindisha nongere nkwiyame. Twavuganye ko umuntu w'umugome, umuntu w'umwicanyi, umuntu w'umugambanyi, ibikinwa amaraso, ibisahiranda, kuko twabonye ko itungo rifite disipurine ari itungo rimenya ibibwana byaryo kandi bikabibungabunga, bikabunga umutekano wabyo. Nyuma kandi imbwa zikaba ziticana, zikaba zidahohoterana, zikaba zitaryana, zikaba zidashimuta, zikaba zidatwara imbwa ngenzi zazo ngo zibace amabya zijye kuyatambagiza ahantu hose imbwa ziba. Abantu bose bafite umutima mubi w'ubugome, w'ubugambanyi, wo kwica bene wabo, ntabwo bitwa imbwa. Biswe imbwa byaba ari ukubaha agaciro, ahubwo uvuga uti hano hari inkotanyi bita Gisibira John, kuko inkotanyi imbwa zizurusha agaciro, zizurusha disipurine, zizurusha kwitwara neza, zizurusha kubaha, zizurusha guha agaciro izindi mbwa. Rero uvuga uti hano hari inkotanyi bita Gisibira John. Noneho rero ndagira ngo nkomeze nkwereke yuko buriya bwicanyi
ari mwebwe ubwanyu mubwikorera nk'inkotanyi. Reka mbanze nguhe ukuntu byagenze mwica Gatabazi. Gatabazi yajyanye kuvugana na Faustin Twagiramungu, bavugana na ba Gafaranga n'abandi bagombaga kujyana mu Bubiligi kujya guhura n'inkotanyi ngo bagambane. Nyuma noneho bavuyeyo, Gatabazi we ntabwo yagiyeyo nk'umuyobozi wa PSD. Nyuma babwiye Bucyana Martini, perezida wa Sederi, nawe avuga yuko atagambanira ubwoko bwiwe bw'abahutu ngo ajye gukorana n'inkotanyi zari zifite umugambi wo kurimbura abantu. ryari Noneho baza guhamagara Gatabazi Feliciane muri CND ngo bavugane na komite ya executive ya FPR. Nyuma bagira ibyo batabasha kumvikanaho, Gatabazi aritahira. Ageze mu rugo niko kumuhamagara bati garuka noneho ibyo tutabashije kumvikanaho tufate umwanzuro. Mu kugaruka nibwo bamukubise amasasu. Nyuma ibyo byose byagiye ku mutwe wa leta ya Habyarimana. Uko niko byagendekeye Bucyana, niko byagendekeye abitwa Bagapyisi, ko byagendekeye abitwa Bamwambutsa n'abandi hafi ya bose mu gihugu mwagendaga mwica, nka kuriya mwishe uriya mudepite, mukaba murimo muri kororeza ngo yishwe na Gisekedi. Noneho uko byagenze i Burundi ho nta gahomamunwa, kuko Kagame yavuye i Bugande afata indege agiye Bujumbura. Nyuma ahamagara Kajuga, umukuru w'interahamwe, nk'uko nguko imuvuga ngo uyu nguyu mugabo ngo Kasibira ngo niwe urimo wica abantu. Nyuma noneho rero ubwo bwicanyi bwose bwagendaga bukorwa mu gihugu bwakorwaga na Kajuga Robert guhitana abantu, nyuma akabyitirira Habyarimana. Ubu rero niwe Kagame yavuze ko bahurira i Bujumbura. Bahageze bajya mu kigo cya gisirikare, bamarayo iminsi nk'ibiri bapanga ukuntu bazajya kwica perezida Ndadaye wari ukimarira gutorwa icyo gihe. Nyuma barangije kumwica, Kajuga na Kagame baramwicira, bamwica nabi cyane, urupfu rukabije. Nyuma barangije, Kajuga asubira mu Rwanda akomeza kuyobora umutwe w'interahamwe no kugenda yica abantu, azitoza ababwira ukuntu bazakora jenoside, abashyira mu maserire, abashyira muri komite executive, abashyira mu buyobozi, abashyira i Gikongoro, i Butare, i Nyanza, Kicukiro, ahantu hose mu gihugu agenda akora deployment ahantu hose. Kagame akamubwira ati rero uzaba uri kumwe n'izi nterahamwe zacu zo muri FPR. Abo ngira ngo muraza bitwaga ba Kapitene Kuramba, niwe wari ushinzwe interahamwe zo muri FPR. Abo bose barangije kumvikana na Kajuga. Nyuma mu guhanura indege, interahamwe zose zo mu gihugu zo muri FPR zari ziri standby yuko indege nimara guhanuka nta kintu kizakurikiraho usibye guhita bica abatutsi mu gihugu. Nyuma noneho FPR ikazahaguruka ivuze induru ati abahutu bamaze abantu. Iyo niyo propaganda yari iriho. Niba mbesha ruyenisha, urabizi neza yuko interahamwe zavuye muri CND ziyobowe na Kayonga. Nyuma noneho zikatangira kwica abari muri Kicukiro, Kacyiru, Remera, mu mujyi wose wa Kigali. Interahamwe zose zari ziri muri CND z'inkotanyi zasohotse zambaye inifomu y'interahamwe zica muri Kigali yose, nta muntu utabizi. Rero isaha y'uno munsi impamvu ubona urupfu rw'uno mudepite rwanze kwemerwa ku isi ni uko iyi senariyo y'inkotanyi abantu twese turayizi. Twabibwiye abakongomani, twabibwiye sosiyete sivile, twabibwiye abantu bose b'abazarendo, twabibwiye abaturage ba Masisi, ba Uvira, ba Bukavu, ba Mwenga, ahantu
ahantu hose twagerageje kubabwira yuko inkotanyi nizo zirimo kwica abantu mu bintu byo kudobya amatora mu bintu ahubwo twanababwiye yuko yego bwira abantu bose amateka y'iyi si